Ni itangazo ry'impinduka zikomeye cyane zibaye mu gitondo cyo ku itariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2026. Reka masuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe kandi mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburaya, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada. Ikaze muri gahunda zacu z'amakuru yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2026. Byinshi cyane byakomeje kugenda bigarukaho n'itangazo ry'impinduka zikomeye cyane zibaye. Mbere gato yuko ngaruka kuri izo mpinduka zibaye, reka mbanze mbahe indi ncamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya muri iki gitondo kugira ngo tubone kuganira ku nkuru yacu impinduka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse amabwiriza akumira ikoranabuhanga ry'Ubushinwa muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse by'agateganyo ingamba zikakaye zashyiriweho bimwe mu bigo by'ikoranabuhanga byo mu Bushinwa. Bibaye mu gihe kandi ibihugu byombi birimo kwitegura inama ikomeye cyane izahuza Perezida Trump na Perezida Xi Jinping iteganyijwe kubera i Beijing muri Mata 2026. Zimwe mu ngamba zahagaritswe harimo ikumira ry'ibikorwa bya sosiyete ya China Telecom muri Amerika n'amabwiriza agenga igurishwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byo mu Bushinwa mu bigo by'ububiko bw'amakuru muri Amerika. Ibikoresho by'itumanaho bya TP-Link routers, serivisi za internet za China Unicom ndetse na China Mobile, igurishwa ry'amakamyo n'amabisi akoresha amashanyarazi byo mu Bushinwa nabyo byari byarahagaritswe byakomorewe mu gihe gito. Ibi byemezo bije kandi bikurikira ubwumvikane mu rwego rw'ubucuruzi bwagezweho hagati y'impande zombi mu Kwakira 2025. Ni nyuma kandi yuko Ubushinwa bwatangaje ko bushobora kandi kuzasubika amabwiriza akumira iyoherezwa mu mahanga ry'amabuye y'agaciro yihariye akoreshwa mu nganda cyane iz'ikoranabuhanga. Imyanzuro ntakuka ku bijyanye n'intambara kandi y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ishobora kuzatangazwa nyuma y'inama izahuza abakuru b'ibihugu bombi. Dubindire ingingo gato mbabwire kumera makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu. Mbabwire ko AFC 23 yamaganye Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kandi kugaba ibitero ku Banyamulenge. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yamaganye uruhare rwa Perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yamaganye uruhare rwa Perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Corneille Nangaa yashyize hanze kandi ubutumwa kuri uwa 13 Gashyantare 2026 ubwo yamaganaga muri rusange ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo ingabo z'u Burundi rikomeje kandi kugaba kwa civil ndetse no ku birindo bya AFC 23. Yagize ati AFC 23 yangakishijwe n'imyitwarire Perezida w'u Burundi akaba agiye kuba umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, imyitwarire igira uruhare mu bugizi bwa nabi bukomeje gukorerwa Abanyamulenge. Uyu munyapolitike yasabye umuryango mpuzamahanga n'inzego zo muri Afurika gukoresha ubufasha zifite mu gukumira umwuka mubi ushingiye ku moko ushobora kandi gukwirakwira mu karere ndetse no gutabara abari mu kaga. Leta y'u Burundi yohereje ingabo muri RDC ashingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye. Yaragamije kandi kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo iy'Abarundi nka Red Tabara, FNL, Nzabamema ndetse na Forebu. Impamvu zajyanye ingabo z'u Burundi muri RDC zariyongereye zitangira kandi kwifatanya n'iz'Abanyekongo mu kugaba ibitero mu bice bituwe n'Abanyamulenge muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga, cyane cyane muri komine ya Minembwe. Ingabo z'u Burundi kandi zimaze igihe zarafunze inzira zihuza abatuye muri Minembwe n'amasoko ndetse kandi n'amavuriro biri mu bindi bice. Umuvugizi wazo Brigade General Gaspard Baratuza yasobanuye ko zibikora kubera ko ngo abaturage bakorana n'abanze. Dindire ingingo ariko gato dusatira kujya ku nkuru yacu ivugwa kuri impinduka zikomeye cyane zabaye. Reka nce gato muri Warikare mbabwira amakuru yaho. Babwire ko imitwe y'Abazalendo yasubiranyemo imitwe itwaje intwaro yo mu ihuriro ry'Abazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganiye kugenzura agace ka Batakirwa gaherereye muri grupoma ya Bafuna teritwari ya Warikare. Imitwe ihanganye ni NDCR iyoborwa na Guido Shamilai Mwisa uyobora Wazalendo ku rwego rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Uhuru RDC iyoborwa na Mashite Kashila. Tariki ya 11 Gashyantare 2026 Mashite yohereje abarwanyi be mu midugudu igera kuri 3 yo muri Bakatirwa ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro iyumenyesha NDCR ko niramuka kandi ihohereje abayo impande zombi zigomba guhangana. Umuyobozi wa Batakirwa witwa Kibati
akaba rero yatangaje ko abarwanyi ba URDC bamaze iminsi batera ubwoba abaturage babashinja kandi gushyigikira NDCR. Yasobanuye ko kubera guterwa ubwoba yafashe icyemezo cyo guhungira mu mujyi wa Walikale. Kibaki yatangarije kandi ikinyamakuru Actualité ati abaturage bari mu byago bikomeye cyane bitwaje intwaro batera ubwoba abasivili babasanisha n'abanzi babo. Uyu muyobozi kandi yasabye leta ya RDC gukiranura iyi mitwe isanzwe yifatanya mu kurwanya ihuriro rya FC23, agaragaza ko bitabaye ibyo ikibazo gishobora kandi gukomera kurushaho muri rusange nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu y'impinduka, reka mbabwire ko inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yasabye Uganda gufungura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatoye umwanzuro wamagana ibikorwa by'urugomo ndetse no gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ivuga ko byakozwe mbere na nyuma y'amatora yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026 muri Uganda. Ibi mu byavuzwe cyane muri amatora harimo gufunga internet mu bice byinshi cyane by'igihugu, urugomo no gufunga bamwe mu barwanashyaka ba National Unity Platform, ishyaka rya Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine n'ibindi. Amatora yasize Perezida Museveni atsinze ku majwi 71.6%, naho Robert Kyagulanyi kuva ku itariki ya 15 Mutarama ahita agana ibuhungiro ashinja ingabo za Uganda kugota urugo rwe ndetse no gushaka kumuta muri yombi. Inteko ishinga amategeko y'umuryango w'Uburayi ku itariki ya 12 Gashyantare 2026 yatoye umwanzuro ugaragaza ko mu bihe by'amatora na nyuma yaho muri Uganda habayeho guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, birimo kuguraho internet, urugomo, gufunga abantu ndetse n'ibindi. Iti inteko irasaba kandi gufungura abo bose bafunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. EU ivuga ko abayobozi kandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe barimo Dr. Kizza Besigye maze igihe kirenga umwaka afunzwe na Bobi Wine wagiye mu buhungiro muri Mutarama 2026. Inteko kandi yasabye Uganda guhagarika ibyo kuburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare no gutangaza aho abantu baburiwe irengero baherereye. Ikaze muri aya makuru rero yacu ku buryo burambuye. Innocent Mutimura yagizwe umuyobozi wa Paratus Rwanda, sosiyete itanga serivisi z'ikoranabuhanga muri Afurika imaze igihe gito ifunguye ishami mu Rwanda. Yatangaje ko Innocent Mutimura yagizwe umuyobozi mukuru wayo mu Rwanda. Mutimura afite inararibonye yakuye mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Iburasirazuba, aho yabaye mu buyobozi bw'ibigo bitandukanye bitanga serivisi za internet n'ibigo by'itumanaho yakozemo mu myaka irenga 20 ishize. Uyu mugabo ufite ubumenyi mu bya satellite yakoze kandi imirimo myinshi yatumye yunguka ubumenyi mu by'ubucuruzi, tekinike n'imiyoborere n'ibigo, abasha kandi gucunga ibigo bito bivamo ibikomeye. Itangazo ryasowe na Paratus Group ku itariki ya 13 Gashyantare 2026 rivuga ko itakwibuza umugabo ufite ibigwi nk'ibi ngo ajye mu buyobozi bukuru mu kigo cyayo gishya gikorera mu Rwanda. Innocent Mutimura kandi yabaye umuyobozi wa Ogere Rwanda n'umuyobozi wo ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba wa Call to Africa n'ibindi bigo inyuranye. Nishimiye amahirwe Paratus yampaye hano mu Rwanda. Mutimura hinjiye kandi mu nshingano mu gihe ari amahirwe yo gukwirakwiza internet ya Starlink mu bigo bitandukanye no gutanga ibisubizo birambye bya internet ku bigo bitandukanye nk'iby'ubuvuzi n'amashuri. Ati dufite abakiriya benshi bifuza serivisi zacu, nibyo Paratus Group mu bice bitandukanye ikoreramo. Ati no kuba yarashinze kandi imizi mu karere bivuze ko dushobora kandi gutanga ibisubizo birenze gutanga serivisi za internet. Innocent Mutimura avuze ko ahandi bazibanda cyane ari mu bigo bikora ibijyanye n'ubukerarugendo ku buryo hose hagezwa internet ya Starlink cyane cyane mu bice by'icyaro. Ababyeyi ba Mutimura bavuye mu Rwanda mu mwaka w'1959 bahungira muri Kenya, ndetse nawe yavukiye muri Kenya ariko yiga amashuri muri Uganda. Gusa u Rwanda rumaze kubohorwa no kubona amahoro n'umutekano, umuryango we wose wasubiye mu Rwanda. Mutimura ati nkunda aka karere ndetse guteza imbere Paratus Rwanda ni inzozi. Nzakora cyane ngo nubake iki kigo kandi gikomere nk'uko igihugu kimeze ubu, ahantu ikoreshwa rya internet n'amahirwe kandi bigenda bizamuka ku rundi rwego. Turagenda kandi dutera imbere kandi ni byiza gushyigikirwa n'ikigo gikomeye nka Paratus kugira ngo birusheho kandi kugenda neza. Internet ifite imbaraga ndetse no guteza imbere ubucuruzi hano. Umuyobozi mukuru wa Paratus Group Shark Erasmus yavuze ko ari abantu nka Innocent Mutimura batuma rero Paratus iba ubukombe, kuko iyo ufite abakozi nyabo nta kintu utageraho. Twifurije Innocent ishya n'ihirwe mu kubaka ikigo cyacu mu Rwanda kandi tuzamushyigikira muri urwo rugendo. Akaba rero ari amagambo yagiye ambwirwa. Hanyuma rero mu yandi makuru reka mbabwire ko
Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya FC23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda kandi tazajya kuwusenyera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na The East African, Bisimwa yashimangiye ko FC23 kandi n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, kandi ko ubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya RDC. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi kugira ngo ingendo kandi z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranye umupaka barimo abacuruzi zigende neza, no mu gukumira ko FDLR kandi yakwambuka umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatera u Rwanda. Yagize ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba kandi ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe itwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mijyi kubera ikibazo cya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira FDLR kandi yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amafaranga ikuramo ikaba yagura intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze kandi bakwirakwize ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire bishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bertrand Bisimwa yatangaje ko muri uku kwibaka kwa FDLR leta ya RDC ikomeje kandi kuyiha ubufasha kugira ngo izatera u Rwanda, ariko ko kuva FC23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka yafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda kandi rutajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyisenyera. Ati turavuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu n'abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano. Rero twarisunganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane uyu mutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda utazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagombaga kandi gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Umuyobozi wungirije wa FC23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka bahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage b'impande zombi. Ati iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo kandi tukabihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamenera hamwe ingabo zatsinzwe ex-FAL n'abanyapolitiki bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinze babanje kwiyita amazina arimo RDR, ALIL ndetse na PALIL. Akaba rero ibyo bikomeza kugenda bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye aba akomeje kugenda avugwa, amakuru aba azindutse avugwa. Mbibutsa ko umunsi w'ejo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi yemeye ko ingabo za leta zizubahiriza agahenge kifujwe na mugenzi we uyobora Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union João Lourenço Gonçalves Manuel. Ibiro bya Perezida wa RDC kuri 13 Gashyantare 2026 byatangaje ko agahenge gasaba leta n'ihuriro rya FC23 kuma mu hinduro zirimo guhagarika kongera imbaraga abari mu bice biberamo urugamba, kwirinda guhindura ibirindiro hagamijwe kandi kugaba ibitero ndetse no guhagarika kwakira ubufasha buvanze. Ibi biro byatangaje ko ibikorwa byo kugerageza kandi kwagura ibirindiro cyangwa se ibindi binyuranyije n'amasezerano ashyiraho urwego rugenzura ibahirizwa ry'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar tariki ya 15 Ukwakira 2025 bizasubiza inyuma intambwe yatewe. Leta ya Angola yifuje ko aka gahenge katangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare. Nyuma y'iminsi ibiri Lourenço yakiri Perezida Felix Tshisekedi n'abahunza barimo abashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Faure Esozima Nyasibe na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria. Nubwo Perezida Tshisekedi yemeye kandi kubahiriza agahenge, inshuro nyinshi leta ya RDC yagiye kandi irenga ku gahenge yemeranyijeho n'ihuriro rya mama kwa gatatu ndetse n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono, ihitamo gukaza ibitero igamije kandi kwisubiza ibice yambuwe. Inshuro zose ingabo za RDC kandi zarenze ku gahengiro rya mama kwa gatatu rishingiye ku ihame ngenderwaho ryo gusenyera ikibi aho gituruka, ryasubije n'imbaraga rifata n'ibindi bice byinshi. Nuko iri huriro kandi ryinjiye muri mujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'ahandi h'ingenzi. Tariki ya 12 Gashyantare Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Ovion Nduhungirehe yagaragaje ko atizeye ko leta ya RDC kandi zubahiriza agahenge kifujwe na Angola ashingiye ku kuba Tshisekedi kandi ashyize imbere intambara. Yagize ati dushobora kandi guhora amasezerano y'amahoro cyangwa se amatangazo y'agahenge, ariko mu gihe Kinshasa itagaragaza ubushake bwa politike bwo guhagarika ibitero by'indege n'iby'imbunda nini, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi kandi akomeje gutsimbarara ku gisubizo kidashoboka cya gisirikare, umuryango mpuzamahanga ugakomeza kandi kwirengagiza ibikorwa bya Kinshasa mu gihe irenga kuri amasezerano yose bizaba imfabusa.
Kuwa 13 Gashyantare umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Monima yatangaje ko Angola kandi itaramenyesha ihuriro icyifuzo cy'aka gahenge binyuze mu nzira za diplomasi, agaragaza ko rizakomeza kandi kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Doha. Yagize ati nitwemenyeshejwe ibyatangajwe na Angola, twubahiriza imyanzuro yafatiwe i Doha kandi twubahiriza ibyo dusabwa muri gahunda ya Doha. Ku byabereye muri Angola ntitwatumiwe, ntitunazi ibikubiyemo kandi duhora twubahiriza agahenge inshuro nyinshi cyane twakitangarije ku giti cyacu. Benjamin Mbonima yashije leta ya RDC gukomeza kandi kurenga ku gahenge kemejwe i Doha, asobanura ko no kuri wa 13 Gashyantare yakarenzeho, yagaragaje ko yizeye ko ingabo kandi ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zizakora uko bikwiye inshingano zawe zo kugenzura ibahirizwa ry'ako gahenge nk'uko yabitangaje. Turi muri Colombia, sadepa naho uherereye cyangwa se muri Australia, naho ndabizi ko tuhafite abanyarwanda benshi cyane kandi badukurikira umunsi ku wundi. Hanyuma rero mbazaniye amakuru akomeye cyane, ariko mbere yuko ngaruka kuri inkuru ivuga kuri General Patrick Nyamvumba, ndagira ngo mbanze mbahe indi nshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho ari kuvuga muri aka kanya, hanyuma ndiza neza ko turaza kubana, murabitwereka muri comment section, buri muntu wese atwandikire aho aherereye kugira ngo tujye twibanira muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro byacu mpabaye 5 kuri 5. Reka rero mu buryo bw'incamake mbanze mpere kuri iyi nkuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make RDC yemeye agahenge, akaba yahise irasa muri Minembwe. Nyuma y'amasaha make rwose yemeye gutanga agahenge, yahise irasa muri Minembwe. Ihuriro rya AFC M23 rirashinja ihuriro ry'ingabo za leta kwa coalition ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'amasaha make Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Hagati aho ngaho nagira ngo mbabwire ngo murebe ukuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru bye bitaba kugeraho ko kanya. Ikindi ndashaka ko twuzuza ibihumbi 20, kandi tumara kuzuza 20 turaza kuva ku 20 tugere no ku 30. Ibyo byose nk'uko twavuye ku busa tukatugeze ku 20, byose ni ibintu bishoboka cyane. Icy'ingenzi nuko mwebwe mubikora kandi tukazakomeza kujya tubana muri aya makuru. Hanyuma rero kuwa 4 tariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida João Lourenço Gonçalves wa Angola unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye AFC M23 na leta ya RDC barwana gutanga agahenge guhera ku itariki ya 18 Gashyantare. Guverinoma ya DRC mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make rero iryo tangazo risohowe, M23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda. Yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 iramagana byimazeyo gukomeza kandi ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda yavuze ko nubwo kandi habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta nabo bafatanyije kandi barimo abasirikare b'u Burundi, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko. AFC M23 ivuga ku bitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Uyu mutwe wavuze ko wamagana kuba Kinshasa kandi ikomeje kwibasira abasivili cyane abanyamulenge bagabwaho ibitero bazira ubwoko bwabo. Alliance Fleuve Congo M23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ndetse no kugenzura ibahirizwa ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ako gahenge akaba yaremejwe tariki ya 2 Gashyantare 2026. Yongeye gushimangira ko yiteguye kandi byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano, yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kuyobya burari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kandi gushyira inzego z'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe ndetse no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko ibikorwa na leta ya RDC byerekana ko yahisemo kandi inzira ya gisirikare bigaragazwa no gukomeza kandi bitero gukoresha abacanshuro, abamercenaires, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza kandi ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo z'umahanga cyane cyane iz'u Burundi FDNB.
Alliance Fleuve Congo M23 kandi yagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira ku bikorwa bikomeye byibasiye abanyamulenge n'abandi basivili mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko ubu butegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije aribo kandi bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano ndetse no ku mibereho rusange. Ahangaha bagize ati mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwo bwoko bw'abatutsi, bashakaga kuvuga perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kuko niwe ugiye guhabwa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kandi yohereje ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo aho zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma rero muri Kigali reka mbabwire ko mbere ko tujya ku nkuru yacu kuri General Patrick Nyamvumba, haravugwa inkuru y'uko abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kurara. Mu karere ka Nyarugenge mujyi wa Kigali, abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe bwabo. Byaje kugaragara ko umugabo yari yarabwiye umugore ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo, ariko nyuma bikaza kandi kumenyekana ko atari byo. Ibi byabaye kandi kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru dukesha TV na Radio 1 agaragaza ko aba bombi kandi basezeranye mu murenge uri mu karere ka Kamonyi, hanyuma baza i Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo. Umugore yavuze ko kandi yari yarizeye uwo bashyingiranywe uko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Yigeze no kumusaba ko kujya kureba aho azamujyana, ariko umugabo akabyirengagiza akamwizeza ko byose byamaze gutegurwa. Byageze i Kigali aho kubajyana mu nzu, umugabo kandi yabajyanye mu kabari ndetse bari kumwe n'ibirongoranwa birimo kandi amajerekani y'inzoga n'imyenda. Nyuma yo gutegereza kandi igihe kinini, umugabo yababwiye ko ashaka kubanza kumenyekanisha ko ku bantu, ariko ntihagira igikorwa kigaragaza aho bazaba. Hanyuma rero iki kibazo cyagejejwe ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano bituma abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Amashusho ya TV1 hagaragaza umugabo asobanura ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore mu cyaro, ibintu bitari byarigeze kandi byumvikanwaho mbere y'ubukwe bwabo. Ikaze muri amakuru kuri General Patrick Nyamvumba. Uyu nguyu ni ambassadeur cyangwa se mu magambo y'Ikinyarwanda ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Tariki ya 4 ukwezi kwa 7 2014 yigeze gusohoka inkuru ikomeye cyane ifite umutwe ugira uti ingabo z'u Rwanda ntizicuza urugamba zarwanye muri Kongo. Ni General Nyamvumba ati ingabo z'u Rwanda zanyuze mu bihe bikomeye mu myaka 20 ishize. Ati imyaka yakurikiye guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gusoza intambara yo kwibohora yari maze imyaka 4 itangijwe n'ingabo zari za RPA, Rwanda Patriotic Army. Nubwo intambara